Asaba kona ayike madoda asikhale baphephi ukuthi mangabe kudlula umuntu emhlabeni nje okokuqala nje ukuthi nizozwa ngani nomphakathi ukuthi emzini uthile sekudlula umuntu uzozwa ngesililo kuqala kuyakhala ndi Groovist Groovani mana ngikubuza okay I'm going to give you a chance but now ubhujelwe utata omkhulu umuntu omdala why ke ngoku do we feel the need to basinyathe siyotshwe sidlala amapiano sifana namabhiya sabuya ke futhi ekhaya kungcono kodwa ekhaya hayi kungcono ekhaya ngcono kakhulu la kungcono ekhaya kuna rent ekhaya aqhweshashi la hayi kungcono ekhaya madoda sanibingelela ke futhi sithi siyabonga futhi ukuthi ninathi la ekhaya hayi siyabonga please do subscribe if you haven't subscribe kunama social wonke ethu please also nje follow us kube mnandi kube njalo sibe right nje ekhaya kunjalo nje madoda hayike okubingelelayo uye uqamqameke etela umfoka computer madoda phansi exophela madoda lapha ngidabuka khona umfulo ngifisa ngiphuza umzimba mkhulu madoda hlehla mfana angena imbejulu uzulu ukalimesha unofisa ongafofa ngamalayo madoda undaba ezitha ubage bona uthi ubuna kancane ngokusolata unato futhi kulonyoko madoda phela mina ngavunywa phansi ebhayi bada J-Stimba ngavunywa phansi emanzini amnandi eval badawu njaswari ngavuma egoli lapho khona bada ngitombi kuyafiwa abafana bambadale enja yegame lena phela mina ngumzulu omnyama awusuke madoda phela mina nguReed nginisonkela ngesilungu ke futhi moto kamnandi ungaliphinda kabili moto square ngiyaphila kodwa siyaphila uyaphila ngesibhaca sithini sithi saniyana enkathekweni molweni endlini eSotho dumela nkonhlungu dumela nkonhlungu injalo dumela nkonhlungu advocate wamabhaca uSinalo Gamethe ndithi benitheni ngesibhaca Saniyana Dulani letoti camba nenabe nihlale phasi ngoba kulayikana la ekhaya kumnandi ekhaya ndibuyile futhi benikhona ngala mina yabona nje ndikhona yabona nje na ungathi kunento engathi usabamba umzini yabona uvela ukhulu inhlitiyo nje ngoba kulama episode udanibona nje tiqhalanise nami madoda awusuka mdoda siyabonga ke lo nibingelelayo ke umnqobo mfokazwane phansi le enkandla mahlatha amnyama impela la kusuka khona sithi hayi uyazi ukuthi ekhaya sikulethela into ezimnandi zodwa okwakho nje ukuthi feel at home hayi futhi siyabonga I think there's a lot of engagement that is happening on our socials sibonge kakhulu ukuthi niyaxhumana nathi asike sikhulumeni ngoba phela lento sikhuluma ngazo yize zenzakalayo ekhaya emakhaya zenzakala eGoli yonke indawo uyayibona le ndaba siya relate nje umuntu ongathi ka relate la ekhaya hayi akekho kodwa ke yazi khona manje kunomunye ke ongitshelile lapha athi ngimbize ngegama shout out to Alison Dixon umlungu wathi kumele ukuthi nathi ke sike sithi ukukhuluma isilungu kancane abanye nje bayakhala masikhuluma isilungu kuthiwa anehlisi isilungu nasibongisile ukuthi mase sikhuluma isilungu ngizwile le badala sesihlisa isilungu kancane manje utathini ngengoba angathi bakhombe mina ngathi bahlisa isilungu ngoba ngathi ongathi uthi izindoza ithulishisa kancane kodwa ke mhlambe savele sishama subtitles lapha esilungu kungabi indaba zalutho nje but ke nabalungu phela ba welcome ukuthi beze bazohlala nathi sike sifunde isilungu kodwa phopha naba uzakhuluma sakho phela nazakhuluma sakhe uyazothi mokhuluma usigabantu nesilungu uzabona phambili phela wena we graduate akone graduate
isilungu yasazi isilungu nje isilungu asifuni ukukhuluma ilanga lonke yabo uma ukhuluma isilungu ilanga lonke la emphijweni kuba ngathi kuyahaya ngathi ke uyabona nje thina bama call center good morning Mr John Reed I would like to say you imini yonke ngeke kalonke pheze nala ekhaya em17 hayi nala hayi yazi into engimangazayo labantu abakhuluma kanje ukuthi isilungu abasazi ama UJ sisho ukuthi isilungu asazi so isilungu asinankinga naso ngicela ukuchaza lenzawo yobukhulu nenzani ke UJ lapho uChatGPT idegree yami noChatGPT yabo thiwa thina we are engineers of ChatGPT yes sisanceda soyambe kanti nina phela ngesikhathi zami kwakune babizana 1018 adina 1018 nina ayisuka isebenza lonto i1018 isebenza mangabe usubmit assignment izoveza ukuthi ukopeleka kangakanani similarity ufana kumsebenzi wena vele utshintsha amagama we ekumnandi thina yasihlupha leyanto yasihlupha leyanto ngisho nga repeat unyaka ngenxa yayo awungawathi uyicupha ngangakwazi kodwa ke ngiyabona ukuthi asho ukuthi UJ lapha hayi into njalo ungabhobhe kanjalo ngeUJ kwenzakalani ngeUJ niyasikhuluma isingisi eUJ phela thina mina ngenza ngangena NW vele siyakhulunywa ke yabona ke nje indaba musokhuluma indaba seUJ nindaba nesilungu hayi mina ngifika abangani kwakunzima ukuthi ngibenze ngoba ayiyabona umuntu ozongikhuluma isingisi ngeke ngikhulume isilungu ilanga lonke mina hayi ingakho unomngani nje obuya lena olwazi kanje ulwazi kuyasuka naye emakhaya umkhaya ke sho ukuthi isilungu njena kodwa isilungu phela sikhuluma kodwa hayi njalo sakhathaza vele yazi nami nginokubuya nje emsebenzini mangibuya emsebenzini mangithi hayi namhlanje ayingeke isilungu ayingeke ake sime kancane nje siyakhathaza isilungu siyanibhora because ndisibhobha Monday to Friday emsebenzini 8 to 6 oko bendifonelana nani akwazi ukubhora isilungu lwazi awucisha ifoni siyarekhoda la sisirious i-podcast lethu nakumuntu vela shaya uqalisa uMariah Carey ngaleso sikhathi in love okay yazi bengisentweni khona manje ngibuya ekhaya emzimkhulu recently bengisayongcwaba utatomkhulu wami mangithi ke ngumfoka Madziba lapho khona ngavunywa khona bomalume bathi badide embekezele ngabadide emhlabeni nohlathe evuthayo bengisabeka ikhehla laphana kwabathulile and I was so interested ukuthi izinto the way zenzakala ngakhona manje yazi mangifika lapha ngifuna ngixoxela istory yazi mangifika lapha wonke umuntu ungicela ubhiya obvious evele mabuye eGoli hayi kanti ufika buye nesidlane mabuye eGoli nje umuntu ucela ubhiya nje uthi hayibo nomsindo wawukhona lapha emncwabeni laphana azange nguthandisise ke lwamncwabo umsindo nje abantu basebaphendula amafoni sekubhizi nje emncwabeni abanye bazixoxela inkonzo ingenile ngalena abanye bazixoxela wena ubuya ngiyazi ke ukuthi Mnqobi wena ubuya kwaZulu nenza kanjani lapho nani isakhona umngcwabo sahlonishwa noba kwenzakalani vele lapho ngoba ayi umzimkhulu uthe ungidisappointa kancane ukuthi wonke umuntu usecabanga ijiki nje umngcwabo ungaqali nokuqala kodwa ke mhlawumbe kusekhaya ngoba ngifuni phela beze ngami basemzimkhulu esabi umzimkhulu le hayi ukuthi ngiyabasaba kona hayi ke madoda azikhale bafana asikale baphi kodwa nenza kanjani lapha usahlonishwa umncwabo noba kwenzakalani vele kwaZulu mhlombe wakabhaca sekunjalo vele hayi yabona mina la ngisuka khona ngisasungipela nje emakhaya impela kusadliwa ngolidala kodwa ke phela into ziyangu-upgrade kancane yabo kodwa masiza kwezomncwabo hayi umncwabo usahlonishwa ke lakithi usahlonishwa kakhulu ngoba uzothola ukuthi mangabe kudlula umuntu emhlabeni nje okokuqala nje ukuthi nizozwa ngani nomphakathi ukuthi emzini uthile sekudlula umuntu uzozwa ngesililo kuqala kuyakhala kuyakhala okusana lento vele yokukhala le ukuthi vele umuntu mayishonele vele kube kuyakhala ngisho ngingena icall ngo2 ekseni ntatha kuthiwa kwasibanibani asekho sibanibani uzozwa kukhala uthi hayibo
okay nize nilela uthi hayibo kuyakhala kodwa nazi ukukhala kwaba and then manivuka ekseni bayavuka omama bayoza uthi hayibo bekhala kwasibani kwenze njani bayabuya sezontshe uthi hayi kwasibani sekuvela umshopho ukuthi nokuthi kusho ukudlula umuntu emhlabeni kanjalo kanje kodwa samzimkhulu vele ukukhala basakhala nje kusakhala emanfriend enza kanjani vi umncodo sahlonishana okwenzakala I think ekwabhaca it's similar nale ayicho usahlonishwa uzuqonze na ngaba la elalini kuyancwajwa angeke ube khona inhlombe akufunwa nengxolo ubeni even abantwana ya into bengiyazi leyo ukuthi kumele kuthule futhi kuloveki nje yabona yonke ilali uthixwaka because kubhujiwe even abantwana if lo muntu lo mhlambe umuntu ongakendleleni abantwana bayasuswa phayana ukuthi kuleli veki nje abantwana sibaceli la bangathi odlala ngapha abantwana lawo kubhujwe khona kuyathuleka kufika ngolo abona nokudlala ired ukuthi kushoniwe endaweni akuvumelekile yahle kuyahloni ngeke usudlala ipika kakhulu ukudlala umculo ubhujiwe kuyahluka kodwa asithi mhlambe kushoniwe ekhaya kini yabona thina ekhaya mabe kushoniwe kuye kuthiwa TV anidlali yonke yabona nje yonke into but is it still isifo but is it still normal ukuthi kufakwe ublack yazi ukona abantu bakudala mhlombe mangabe ushonelwe yindoda umuntu esifazana bezofaka ublack mangabe mhlombe uyindoda oshonelwe umfazi wakho bozofaka mhlombe into eblack into mhlombe upetchini ukuzila basakwenza lokho lisafakwa itila thina ngakuthi umuntu omama uliyanto eyiqhiya ekhamba nale botshwalana like kuba uniform yakhe is either iblack yonke or inavy yonke uyifaka unyaka wonke and then if uyindoza ubhujelwe umfati ufaka lena efakwa lana uyifaka for 6 months yes yathina nathi sifaka 6 months as a man kodwa bathi is discrimination khona manje ngoba kahle mathulu yabheka le inzilo leyo sokuya yabona ngoba sisenza igama lesilungu what discrimination okay okhulu bamsho ukuthi utatomkhulu vele wayithatha isithembu mina nginabo okhulu abo3 ngiyazi ukuthi manje bonke bafake inzilo ngoba kahle into engifuna ukuthi sikhulume ngayo ile after tears futhi mina ke ngibuye eVal shout out eVal 18 moyeng awu madoda lapho ngavunywa khona emazini amnandi eVal after tears what do you think because ngasikhathi beloko bengicela OB abangicela ini I think I was a little bit uncomfortable because sizele umncwabo and futhi for mina bokumncwabo umuntu bengimthanda tatomkhulu wami bengimkhonze kakhulu ngoba bokuyilo ikhehla ebengiyakulo mhlombe mangabe ngibona ukuthi inkinga zomhlaba ziyangishabi ngiyakuye ufike emxoxela indaba kodwa manje le ndaba leyo ukuthi immediately after umncwabo abantu sebefuna ukuphuza sebefuna ukuthi kukhale ingoma kwenzakalani do you think it's because mina ngibona ngathi ayikho right but ke angifuni ukuthi yimina loyo do you think that's still am I being harsh ukuthi ngibajudge abantu ukuthi mhlombe ke benza kanjalo umncwabo mawuphela ukuthi there's this thing called after tears or yinto nje ukuthi is a disrespect to abantu abazilile yabona ngokuthi after tears uthi after tears ngithi bantu bayaphuza okay mothi after tears leyo emakhaya angithi maqedwa kuncwatsha vele ziba khona iziphuzo ezidedelwayo ukuthi hayibo sekusetshenziswe kusekulokhu nje kodwa akusikho ukuthi after tears lokho kahle angifuni ukuthi kusuke kubonga kodwa nje kusuke kunconya umsebenzi ukuthi hayi senisebenzile yani ehlise ini ilanga umjulona imaqala just yenzakala lento ukuthi kube nesiphuzo just after into umncwabo makudliwa makuyadliwa ngifike umncwabeni ngithi kuyabuya emathuneni and then nefaka ngaphakathi thiwa ngenani niyadluka ukudla kuyadliwa and then mhlambe sekukhishwa leyo amakesi amabili mhlambe einsizweni phela ukuthi kade kumbiwa vele babemba ubusuku bonke vele into kambe kwezinye indawo ngibika ubusuku kanti nina nimbanini hayi ngiyithina umhlabathi wangakithi awuqinile kangaka hayibo kuyavuka nje kuseni mhlambe ngo6 7 kanje kuyombe kuthi kushawa 11 sekuqedwe umbiwa kuthi kushawa 1 sekuyaqhetsha mhlambe sekuyakiwe emathuneni nincwaba nini kanti nina isikhathi yabona
angithi kuba khona inkonzo yokulukhunja umuntu osedlulile ngesikhathi kunaleyo nkonzo leyo abantu besilisa noma amadoda asuke semathuneni kuyambiwe kuthe qoqa amatshe nani onina nenza bemba kusalo kusayinkonzo ekhaya basukusuke kuseyinkonzo and then mangabe insizwa lapho kuyambiwa qoqa amatshe kulungiselelwa nje indlu yakhe yokugcina yabo vini nenza kanjani lapho like first of all nje kwabhaca or maningathi kwabhaca ngoba mabhaca agcwele yonke indzawo eMfreya saniyana mabhaca ngakuthi nakubhujiwe ne okay kubhujiwe kwento leto tinto ngale mini kutafika ngayo umtimba ile mini esiba nale yanto okuthiwa umlindo ngale mini yomlindo ile mini okwembiwa ngayo ne uyafika like ukungcwatshwa ngomgqibelo ngolesihlanu imini yokufika komtimba imini yokuthi kwembiwe and then kungcwatshwe ke Saturday makungcwatshwa after umngcwabo wonke umuntu uyakhamba ogodukala abantu belali badiyele makwabo and then laba ababhujele bona bashiyeke and then and that ke isikhathi but after some time maybe after a day or two kuye kube khona ijiki lamafosholo yes la ukuthiwa ke ngokuyovaswa leti into bokwembiwa ngato kwekhiwe ke ngokulelo jiki lalabantu kokuthiwa ijiki lamafosholo and then njengoba abantu betilile andisike ngokusuka yashiyana ukuthi abantwana batile isikhathi esingakanani umuntu utata umuntu umama kube khona ukukhululwa kwamalaphu lapho sokukhululwa khona itile ukuchiswa kwamalaphu yes ilawo ke utabona ukuthi yabona ke ngokumnanzi kunejiki ke ngokuchiswa amalaphu kumnanzi kuyaselwa kuyasinwa kodwa manje inini le is it immediately after not immediately amalaphu akachiswa immediately okay because kahle kodwa let's be real ngoba into engiyibonile ukuthi especially la eGoli ngoba siseGoli umuntu mayiqeda ukushona there is what we call after tears lapho khona nje and mothulu uyabheka manje after tears is all about groove umusic kwakhona notshwala kube mnandi mhlombe ke mangabe imoto into efana nalezo abantu baspin imoto baspine zonke lezo ziyajatshulwa do you think that's still ini after tears ayibo phela angithi abanye bathi they are respecting or they are celebrating the death of the person we are celebrate life you are celebrating the death of a person ayikho enye into phela no asi-celebrate ukuthi ubhubhile niselebrate ini si-celebrate impilo yakhe ukuthi wabakhona manje akasekho shuthi niyajabula asijabulela ukuthi usedlulile okay ngiyanizwa nithi nina nijabulela ukuthi ubephi uphilile nijabulela impilo yakhe akasekho ke manje yini senijabulela ngoba phela akasekho hayi asazi hathi sibu when uthini ngale ndaba okay zwana ake sithi ke umuntu njengamanje besiphila naye uthanda igroove one way is a groove nangu akasekho yilapho ke sesithi makuqedwa ukufihlwa sesiyabungaza ukuthi akasekho ukuthi uphile kanjani okay manini mina mana ngibuza so manje omkhulu wami mina ubengalithandi vele ijiki kodwa nabo abantu bangicela ijiki manje umuntu mangade ethanda umuthi noma ethanda ukubulala abantu ufuna phela nani bulala abantu ngoba nenza lento ade ethanda ukuyenza angithi ukubona makushona amagenza kunjalo phela ziyaqhuma ebhanki akufa umuntu wena kodwa lento ekhuluma uSibu kahle angithi nina nithi nikhipha usiko angingasho ukuthi ngizothi usiko lweni lokuthi nizweni celebrate impilo yakhe izinto ade ezithanda ukuzenza nisho njalo ngithi mawuthi uyethanda ukubulala abantu ekuthanda akubulala ngani kumuntu conscious yami appreciate lento isho vele kahle iafter tears yaqala lapho ukuthi abantu baqala ngamaginsa amaginsa yiyo wa celebrate kanjalo ukuthi izoqhunyisa ibhamu kumele kwenzakaleni and then sayithatha sonke into efana nalezo kodwa ke athi ngitsheleke wena Sibunje ngusho ukuthi njengokuthi uyayivuma le ndaba ngathi uyayivuma nobe observation ukuthi ngiyibona kwenzakala nawe vuma mina ngivumi kahle ngifuna uyayivuma after tears noma uyivuma ukuthi ke mina ke la unisuka khona wena uyivuma noma uyivumi uyayivuma noma awuyivumi na
Are you for or after? I'm neutral when it comes to Hayi mina ngivuma. Oh sukuthi ungenza after tears mangabe wenza after tears ngeke uyenze mangabe mhlombe. Okay, I think it depends ukuthi njengoba echo sibo ukuthi if bendati uba mina ndibuya ngo4 ekseni ndi groovist. Groovani mana ngikubuza. Okay, I'm going to give you a chance. But now ubhujelwe utata omkhulu, umuntu omdala. Why ke ngoku do we feel the need to basinyase siyotshwe sidlala amapiano sifana namapiano umuntu omzalo obhubhile mose ubenga groove so I think ungayenta if lo muntu lo bokuhleli kuyinto yakhe ugroove but ungakhamba uyenta noba kulayi mina ngibona ukuthi ke niyenza kubantu enibathandayo after tears lokhu ngizokusho ngisabathanda lethe kubuza mina uyabona ngithi social media njengamanje izingane ama students a graduate uzothatha umzali ingane yakhe ishonile ayisekuyena ola certificate lapha ku stage manje lokho sekumele go celebrate ukuthi hayibo sibambana niya celebrate phela ngokweni. Exactly. Manje kuzokuphatha kanjani wena ukuthi wena umzali usuzalela ingane yakhe isigraduate and then usiyadlula emhlabeni. Mayidlula emhlabeni wena una certificate ubuthi bunethemba ukuthi ingane yakhe izoshintsha ilokhu njani ekhaya and then sekuthiwa akwesenzeni after 2 years. After 2 years yani umuntu edlula emhlabeni. Yazi nami ngihamba nawe lapho mina ngivumi letama after 2 years. Mathuli yabheka. Okay, masithuli yabheka. Okay. After tears utshwala umusic kusayinzilo lonto mothuli yabheka nje ngoba mina mangiyangamakusayona akuyona kanzilile yabona wathi ixoxele ekhaya ngikashona ke amahlandla amaningi yabona kusuka 2018 2019 sangcwaba 2021 sangcwaba nini futhi sangcwaba kakhulu ekhaya umuzo omkhulu ke kodwa okay yabona mangabe kushoniwe niyatshela ukuthi okay njengamanje izinto thiwe niyazila nini anikwenza ukuthi anidlala ibhola anike bona amantombazane ngisho noma amantombazana aniwabona kodwa bontombi yakho wabona kanjani amantombazane vele unizili ngisho kuthiwa usegoli ngisho kuthiwa upheshe akufuneki kube uvanzi ngoba kushoniwe ekhaya kushoniwe ekhaya phela isifo injalo yeah kusenjalo nangakwithi na ubhujelwe awukhambi let's say ubhujelwe ngoku ne and then kwenteke elalini kube khona inhlombe awuyi enhlombeni wena or kwekheke elalini like Simele usifundise phela enhlombe leyanto etangoma ebani leyanto bayenda leza ngoma lezi uthola kuba esigubhini yes or kwenteke kube khona noba khona event ethile na ubhujelwe wena kubhujwe kwini awuyi. Kodwa mina mangibuye yazi lezi zinto zokuthiwa niyazila in hayi ngathi sayibekela ukuthi nihloniphe isifo nigcina nje ukuthi ke kuhlonipheke ngoba phela abantu bakudala babehlakaniphile uzothola ukuthi into mabeyibeka bese besho isizathu ukuthi ungakwenzi ukuthi ngoba kuzokwenzeka ukuthi yabona makuthiwa ungenza ukuthi mhlambe ungayi ubona amantombazane ungayi kodla kuthiwa uyadlula yabo vele bokuthanda uzoyenza kakhulu ibabizana imilande ukulandela le nto mhlawumbe usuyenza ngisho ungasathani manje lo nto leyo mina anginayisho noma iyenzeka ukuthi udlulile usudlula ngempela kodwa hayi ubani beka lo mthetho ngibuza ngabe ukhona nomehluko uma kuncatshwa umnumzane noma kuncatshwa umuntu ongaganiwe ukhona so kwehluka ngani yabona mana kuzokuya umnumzane uyazi ukuthi okay umnumzane wena umbiza umuntu kanjani ku ngoba phela ukuyabona kwanombango wendaba zomnumzane ukusho kanjani lapho ngokwamagama nje asimple umuntu oganiwe okay lalela umuntu mina kwela kithi umuntu mayiganiwe uhlatshelwa inkomo ephelezelwe nayo yebo kwenziwa nje kanjalo uthwani inkomo yentwana ihlatshelwa inkomo ephelezelwe nayo ngokusebhubhe yeah inkomo nithini ihlatshwe isikhumba hambe senziwana angazi noma singene nesikhumba angazi noma ngene nesikhumba ukuthi akunasiqiniseko zalapha kodwa nje mangabe kushone umuntu omnumzane ngokusho sibo inkomo iyahlatshwa yahlatshwa impela nathi ngakuthina mangabe kushone umnumzane kumele ukuthi kube nenkomo ewayo depending ukuthi lo muntu loyo naye
rich kanjani mina kodwa ngikhulumela indawo lengisuka kiyo ngingazi lwazi ukuthi nenza kanjani kwelakini ngoba phela igodi ihlukene ukuthi thina kulesigodi senza kanje kulesigodi senza kanje ngoba nawe sibo leyo lundi kwaceza akufani nasenkandla la ngisuka khona umzekelo nje ke kwashona umfowethu ebesigida naye ingoma yabo eSpanini yabo so uma engasekho ikhona lento yokuthi hey madoda ngoba nikhona anenze phela ukuthi nenza kanjani ngesikhathi sesilingisa sesigida yebo niyalingisa ukugida siyagida phela ayikho into esoyenza bese ke abantu beya kuba naloko kubhiyoza kodwa kusuke sekudlulile phela umncwabo njengoba ushilo ukuthi kuyakhisha futhi iziphuzo lezi eziphumayo kube khona lokho kujabula lo kodwa ake sekubiza after tears emakhaya but is still after tears mangabe kunotshwala still after tears yabona le katshwala ngizoyidefend abuzela ngizothi celebrate la sizokwehlisa umjuluko ukuthi athi sisebenza njengamanje awuniphuzeli ukuthi niyaphuza nje sekuphelile akukhitshwa lo mngaka omningi kanga seniphelile niyahamba nibuyele emakini seniqedile but ke mawuthula uyabheka ngiyayizwa leyo kodwa masikhulumeni ekwamanje yazi mawuthula uyabheka manje especially la eGoli imingcwabo is very flamboyant imingcwabo ngisho senama abocebo lethu uthola ukuthi bakhipha imoto ezimajabajaba nasemakhaya futhi manje sokuyilona even the corporate ama commercial bengibheke vele into engayithandiki angifuni nokukhuluma ukuthi ama commercial which funeral insurance and what angiyithandi lento ngoba I think thina abantu abamnyama ne and let me if I can learn this thina abantu abamnyama mawuthula uyabheka sinezinto sizenzayo umuntu mayishona and one of them ukuthi kumele kube nomuntu ohlala kuphi ematrasini mangabe kushona kumele ukuthi all those rituals angithandi lonto ukuthi manje mawuthula uyabheka lama funeral information whatever le basebenzisa lokho they are just things that you don't need to because maloku uzibone TV abanye abantu abasazithatheli nasenhloko abasazi nokuthi ukuzila yini ngoba those are very sacred umuntu uhleli lapha nali ibhokisi lapha nahleli lapha sebazenza nase TV to a point ukuthi that's why abantwana bamanje bengibhekenye YouTube video lapho khona ku after tears sebezikhulumela nje into eziyalena because they are no more sensitized ukuthi actually umncwabo kuyinto enjani ngicabanga ukuthi thina ngoba sisemakhaya sisay understand kancane so do you think that abantu basema commercial ama corporate are actually taking advantage kuthina ukuthi hayike umuntu emangcwatshwa manje sokumele ukuthi kube notshwala sokumele uba feed bonke labantu abezayo ngoba phela kusho kudala umuntu ma afford ukuhlaba inkomo ozahlaba inkomo abantu badla but even if you can't afford much kumele uhambe uthatha isikweletu uhambe uthatha insurance wakuphi ukuze abantu bakwazi ukudla and stuff do you think then these big companies are actually taking advantage ngoba mina ngicabanga kanjani ukuthi they are taking advantage ukuthi hayi kune after tears ama savana azothi izinto zizothi thikhona vele police hayi after tears le yena seyikhona kahle ipolicy after tears ukuthi yayithatha nje uma ubhadala ubhadalele after tears ujiwe ukuthi abantu batonyatha ngitsheleke yabo angitsheleke nje yebo ikhona khona uqinisile lapha yabona nje komunye umncwabo omasingcwabisane bayimoshile kakhulu lento yokuzila yabona kuke kwamiswa umncwabo yabona kuyibona ke lo masingcwabisane bamisa nje bathi khona into abacela ukisho benzani baya advertise umtshela bayakwenza masingcwabisane futhi sebenza ngezikhipha zakhona manje mncwabeni umuntu uthole ufake uniform ubaba walomuzi lo oshonelwe kwakho kini noma kwakho uthula uthini emzini wakho awu kodwa uzathini phela angithi manje ingcwabo asahlonishwa mawindoda khona inqomo ofuna nje uyithathe nje ungananazi nje ukuthi njengamanje lesinqomo ngiyasithatha ngoba tshe ukuthi anginiyenzi lento la kukithi la kazwane la kodwa ingcwatshwa ayisahlonishwa njengangisho ngithi yabona emngcwabeni katatomkhulu wami lento le mhlombe yimi what kind of person I am ukuthi mina ngicika into ezincane ukuthi ifoni yakhala ifoni ikhala kanjani
we are in a service khona manje songcwaba ifoni yakhala abantu bayaxoxa ngale kwenzakala ayisekho le nto yokuthi mhlombe kumele kuhlonishwe into esize ngayo la ayisekho lonto and lento yenziwa yiyo lento ukuthi siyibone ama TV kuhlekiswa ngayo umncwabo ama ritual ethu kuhlekiswa kunale show khona manje which is very I actually liked it the Mabaso family Netflix yayazi khona enye Mabaso family lapho khona angathi kushone uma wakho and kumele bamncwabe and they just kune isigaba after isigaba nje lapha ukuthi kumele kwenzakaleni but lezo zinto lezi azisensitize abantu abamnyama sesibona nje ukuthi hayi umncwabo nje sokuyilonto ukuthi kumele ukuthi umuntu angcwatshwe ihambe indaba khona engakho ngithi do you think ukuthi they are taking advantage lama commercials or laba ama corporate amakhulu otshwala ama insurance ngathi thina abantu abamnyama ngalama insurance ngento lezo do you think or maybe I'm thinking too much No, yes, I overthink on a point. So uthi wena those commercials played a role in destroying exactly this sensitizing ukuhlonipha isifo okay to a point ukuthi every day emini nje siyazi ukuthi they are commercials ezovela ngakuvumela ngalokho ukushoyo yazi ngoba yini umncwabo vele into efika ngayilindela ngithi yeah so mayifika umncwabo kusuke kushoniwe aninamali kufika ningalinde ungafika nomnini nangeyiba nange 18 abantu bengenamali inyanga sele ukuthi kuphela so mangabe bengenamali vele lelo kunjani ukukhuluma ngayo ukuthi ama companies lawa afika ezosilukhula athathe advantage ukuthi vele nina nisuke ningenamali vele ukuthi ningakwazi uaccommodate umncwabo ukuthi niuqede thina sonisiza ke ingakho kubona sengathi manje ke lemncwabo wethu sesizolandela bona ukuthi hayibona bawenza kanje umncwabo wabo ngoba vele siyahlupheka sinayile khona mina nje I think I want to go back lekuliya nto bokuthi kufuneka umuntu athi usiyabona ke la ekhaya kwaSigudu asiyendi lonto leyo because just because now besithathe ipolicy yakho sokufuneka ngokumncwabo wethu utophaswa nguwe hawu ngeke elabomncwabisana kodwa ke mina sengikhulumela mina nje ngicela ukungcwatshwa ekseni ngo4 le ndaba le yokuthi kumele ukuthi kube nabantu abazodla nje futhi angizwisisi lento ukuthi akudliwa ngathi emncwabeni hamba odla ufika usuthi uhambe ngoba nje angiunderstand le ndaba ukuthi kumele yazi mhlombe abantu mhlombe bangadla abantu mhlombe bebesiza ngoba ngithi kunaleyo veki leyo mhlombe ke ukuthi hayi sukhetha hayi kodwa mina ukudla ngicela kube ngani wakho sithini hayi futhi ekseni ngo4 mina ngizongcwatshwa ekseni emandulo thinga intshele emandulo kwangcwatshwa that's why inkosi uZolithini wangcwatshwa ekseni kahle isintu sithi umuntu ungcwatshwa ilanga lingakaveli so that ilanga malivela babe believe ukuthi then umoya wakhe then uvuka nelanga lelo umisa kwelamathonga so that was the belief ukuthi umuntu ungcwatshwa le ukuthi umuntu ungcwatshwa emini umuntu ungcwatshwa kuphi into zesimanje manje okay wena ke sitaqhusheka ngo4 bese sibuyele ententeni sitohla hayi yabona maniqeda shana umthandazo kube uamen akuna after tears ngoba ngithola isisi nala after tears khona manje ke mina ngibuya eVal ekasi I know I think ngabiza abantu aboma 5 ukuthi mabe shonelwe kumele ukuthi bacele imali kuphi abantu bangena kuyikolodo just ukuthi bakwazi ukuthi badlise abantu abazili yakhona enye into khona eLimpopo khona manje kunabantu abashonile ngokudla kushona abantu abawu6 actually it happened now kushona abantu abawu6 I think 12 of them baye esibhedlela ngokuthi badle ukudla kwasemncwabeni kunomuntu manje ba investigate amaphoyisa ukuthi kahle ubani lo bepheka lapha yile beyifakile mhlambe makuphuma esitolo konje kupheka abafati belali mos
bapheka bebaningi kuphi eLimpopo oyilimpopo eLimpopo Subana yesa kodwa ke ngabe siavoidile lonto ukuthi nje yazini mavele kungcwatshwe ekseni njengesintu vele isinto sithi mangcwatshwe lingakaveli ilanga kube uameni lelo langa lelo futhi kuthuleke akuna after tears akunani nami after tears akuna plate yomncwabo akuna plate yomncwabo ifunani plate yomncwabo kanti nizele mina ngoba nizele lenkomo esitayihlinda ngoba ubani uthi nihlita inkomo shutha usubeke kumnumzana ngeke sikuhlinze ngoko kwandisa umnumzana ubuso uhlintelwa inkomo mina ngicela ningangihliteli inkomo mina ngithi yabona ama Muslim ngiyawathanda ama Muslim angcwaba same day nakhona asithenga ama plata eNandos lapha thenga plata 700 ezu2 nisibeke lapha abantu badle phunywe kanje omunye nomunye kwawo right ke lo ndaba kanti bayaphela ngakho sandwich abashisa isidumbu somuntu bese besichitha le olwandle benza kanjalo abeka benza kanjalo bakhona mhlawumbe phela akazi nami ikhona esilungu bakushisa bakushisa bakufaka le nto leya bakade lapho bakufaka bathi umlotha bahambe lo mlotha la baye elwandle lapha bafike bawuthi wena ufike elwandle lapha umuntu omnyama uyabhukuda laphana khipha amabhadi mina uhlangana lokuthi angihlangene nje nawe mina ngizokwenza okwami ayasivale yazi tenda singayelwa sivalera kodwa ke I would like to hear kunina lapha ekhaya ukuthi kahle nanithini do you think after tears is the new way of mourning and celebrating life or do you think yazini siyayibaxa njengabantu abamnyama let's go back to the roots kuhlonishwe kube yinto nje ukuthi umuntu mayishonile niyadla kuyahanjwa kuba kanjena nokuthi futhi le ndaba le mhlombe sake sixoxe futhi le ndaba lona yokuzila ukuthi ngojaga ngisho ngithi it's a discrimination equality ikhona there's a study khona manje basenzile eUCT bathi abantu abamnyama bayacindezela abantu besimami bacindezela ngokuthi bafake lo black lo ngoba abantu besilisa abafaki lo black lona so zonke lezo zinto sazoyikhuluma le yemthetho eyabekwa kudala nemithetho yesimanje ukuthi le yesimanje ivuna abantu besifazane bese le yakudala ivuna abantu besilisa hayi njani manje vele hayi manje hayi namhlanje wena ufuna ukuthini cha kodwa nami ngiyavuma nami ngiyavuma ukuthi asikho lapho namhlanje asikho lapho namhlanje kodwa ke hayi ke injalo le ndaba ngazi ke ngifuna ukuyivala mangabe mhlombe khona ke into enisafuna ukuthi nixoxe ngale ndawo kukhona okunye mhlombe ke engifuna ukuxoxa ngingakavali mina nje ngakukhipha nje esihlokweni nje ngiyele kude nesihloko ngikhiphe kusekhaya ngifuna ukubona nje umbono yakho uyagembula kuqala ukugembula kanjani lento lezi zabo ama dice angidlala ama dice phela ngesikhathi ngenkathi zami phela Shavila phasa sidlala ama dice lapha nango wandile uyazi wandile kawadlala ama dice uyabo wonke umuntu ama dice nawo asefaka enkingeni sawadlala ngoba sibesibancane zange siwadlale ngoba formalize ukuthi niwadlale formal mhlambe niwadlale online nanomadlala manje uyazi abelungu bathatha zonke into zethu bazenza formalize ukuthi gambling into yayikhona vele abantu nabamnyama ama dice nawo seformalize ocasino what betway zonke lezo zinto but ufuna ukuthini wathi ngizwe cha ngifuna nje ukuxoxela ngokuthi kuthiwa la eSouth Africa igambling inyuka izinga la unyaka nonyaka hayi okudlula yonke nje isector eSouth Africa uthini la kumina yabo and then bathi lana is it because of bathi kudala mangabe kukhona ukunyuka wani kwegambling ingoba abantu babethola imisebenzi benyukelwa izimali nani okay kodwa manje is it because of unemployment high
noma abantu baba unemployment angisafuni nokusho unemployment abantu baba addicted bese ngoba befuna ukwenza baba unemployed ngoba befuna ukwenza living ngani ngegambling noma iaddiction yani egambling and then noma ukuthi manje isiyenziwe yalula sesikwazi ukuthi sidlale online sikwazi ukudlala ulele phakathi ubheke phezulu casino nje sokwazi ubaba I think it's because of unemployment. It's because of unemployment. Because yazi into enzakalayo, okay ngiyeza kuwe Sibo. Yazi into enzakalayo. Ukuthi if mhlombe noma bonemali, imali yakho then manje ayisekho. Igambling ungafisa ukuthi uyenze every day. Ukuze mhlombe ucabanga ukuthi uzorecover le mali ya, then it becomes addiction. But lo muntu lo the addiction is because of unemployment. Yebo le ndaba. Nangu umuntu othanda ukukhuluma ngayo uSol Phenduka lapha ku podcast and chill ukuthi vele na wayegembula after eqeda ukuphuma in I think his employment in radio and stuff like that. So I think but every year bathi la every imali yenziwa ilezi inkampani ze gambling emva ukuthi zinikhokhele nje ukuthi ayisenwinileke kuwina 1000 lakho nawe wina 1000 lakho thina ke ezinkampani sizosala no 75 million billion unyaka nonyaka lo mali increase ngo 26.2% from which 26.2%. That's why kuthiwa iyona igambling enyuka kakhulu nama South Africa. Sibo uthini le ndaba? Kunenye into abantu abangayinaki kodwa elidela kakhulu lento egambling. Ama gambling companies mawuthi uyabheka asponsorishe yonke into. Yonke into. We have Betway Premiership. You have Hollywood is everywhere. Even ingane encane they're exposed kwi gambling. Ubuke ama incentives okuvula iaccount yokugambula. Uthi uyayivula already say ne voucher uyivula nje bakunika i-free voucher ukuthi ngena nje open the account. It's so easy. But what do you think, is that destroying the society, or do you think when are we teen ndaba le aqeda ukuyisho ukuthi and that's because then it's increasing every year? Too much. It's destroying a lot of things. Ngenxa ukuthi yabona le mali ngiyabagembula wena ngibona ukuthi control zakhe experience iziningi izinto engizifundile lapha ukuthi abantu bangena kanjani. Ngafunda futhi ukuthi mina ngizophuma kanjani, yabona ngimanager kanjani lento. Buka lamabhillion akhuluma ngawo umnqobi amangaka ukuthi njengoba manje asechannelwa kwi gambling, leyo mali ngabe yenze ezinye izinto engicabanga ukuthi zibalekile kakhulu empilweni zabantu. And futhi lezi inkampani azilose lutho. And zona azilose lutho. Yazi ngeke ngena ke kule yamasoccer le nami ngangibhecha ukuthi okay njenga iPirates bengithi kodwa ngiyabona ukuthi mangabe akuyona iPirates angisabhecha ngoba kuyafana, ngeke uze wazi kwenzakalani lento, and it becomes seba consistent lento ukuthi manje umuntu uyabheja kodwa uyabheka vele umdlalo lento le sengizavele ngibheja iPirates ngoba ngiyazi iPirates yawina vele. Okunye mawuthi uyabheka nalapha kuma podcast asponsorishile lapha ama betting companies, so nathi siyadinga Sinoko sikhuluma ngayo ucabanga ukuthi ngabelemazi kakhulu. Mabenga approach abadala already they are everywhere already. Hey, but I think imali ayikho abantu abamnyama bayahlupheka. There's 62% unemployment rate. 62 and of graduates. 62% of graduates are unemployed in South Africa. That is yini, is it because there are no job opportunities in South Africa? Nangu madlanga phela uyasitshela ukuthi yini inkinga. Abantu baphezulu lapha bayidlela imali nje abanandaba nathi. Uyabona umsebenzi soyazamela. Wena umuntu government, it's very rare government azoza kunikeza umsebenzi uyo okusizayo from step to step ukuthi uthole umsebenzi. Kumele mawuqeda ugraduate, you are the one who needs to go and fax bonke labantu ufaka ama CV wenzeni. Ugovernment nje akakusiza indawo mhlombe ke even so okay ngingaxoxa ukuphazamisa
ngoba i-unemployment ilokhu ikhuphuka. Do you think ke wena i-gambling rate isazokwehla na? Ngeke phela izimani phela leyo. Olotho labo hawu izimani. Ngicela ngonyaka kwekuzo nje kuthiwa ngabantu abawina ilotho. It looks like izimani. Thingibeke kanjalo. It looks like izimani. But not everyone phela owina lama million lawo. Not every V wathula kanje kanti wena ugembula? Hayi. Hey amantombazana ayagembula amantombazana. Agembula amantombazana. Unangozi kabi. Hey agembula amantombazana. And believe nje ubikhona imali edownloadwayo ongathi usathemba ukuthi imali yazenzela. Imali ayikho imali edownloadwayo imali uyatendela so download ngeke udownload. Hayikho. Angikuzwa kahle. Hayi bathi sivala, wathi ke siva. But imnandi le ndaba usho ukuthi mhlawumbe singaqhubeka ke sike siyenze i deep dive le ndaba yama gambling and unemployment and what is it that really needs to be done. Ngicabanga ukuthi we can deep dive. Kodwa yimbi phela gambling ayibo. Iseni? Ayimbi ayibo. Hey. Ayimbi. Hayibo. It's not that bad. It's not bad, yeah. Hayibo khuluma nathi siza ayimbi. Ongitshele yini enhle ngoba sesikhulume ngayo kakhulu awusitshele yini enhle ngayo yini yeah lalela ke ngitshele gambling mina igambling yabo kakhulukazi ebholeni awukwazi ukufaka ishumi expect ukuthi uzowina imillion oh yeah uzofaka ishumi wena ukuthi uzowina imillion should bayabhayiza abantu ba gambling wena uthi wena ulayithile lakhaya bona bayabhayiza ngeshumi vele so uzobona uthola ukuthi abantu abawina kakhulu labantu futhi abastake kakhulu futhi abafaka imali kakhulu eish and ngisazobheja lapha ku World Cup lapha phela World Cup yeza manje lapha ke ngibheja khona ke mina yabo uzofaka 20,000 wena ufaka u10 rand uzothi ufuna ukuya 50,000 awuyathi la ke yakubulelepi wena hayi mina ngizwa kahle le ndaba ngizwa kahle hayi ke athi ngivale yona emnandi siyacela ukuthi abantu abaziyo ama expect eze ekhaya akazosixoxela phela ahlale nathi sike sizwe indaba ukuthi kahle yini inkinga nokuthi what can we do kwebefika futhi bezositshela ngeafter 2 years ngoba ngathi khona bayivumayo la after uyabona le ndaba khona bayivumayo uyivumile vele awivuma I said I'm neutral when it comes to that uthe we are in between yes. So ufana noSibo uSibo uthe mangabe umuntu ebegroove then abamenzele kodwa umnqobi wabuza ukuthi mangabe ubulala abantu kumele kubulawa abantu na wadayi cha sho ukuthi mangabe ube umuntu obethanda ubumnandi that's the angilafter siyakhapha ngendlela yakho ngalento boyithanza okay god forbid ukhulu wakho god forbid again say that again god forbid yes. Would you have after tears never oh okay hayi kaloku nakubhubhena kuyogcwala amapostile ende lento ebeyithanza okay yes. okay nothi kenzekeni okay after tears kwasigudu ndikhona cha phela kuzohlangana nomama bomthandazo beshayela iti kube mnandi nje bengaphuzi bebeshayela iti ebedlela indaba ngiphosa ngathi kube mnandi kodwa ngazibamba wavela ukuthi kube mnandi phela ngomncwaba kukho mnandi hayi lokho sibhanja kodwa nje ngeke hlo ufuna ukutowenda after tears emncwabeni kagogo wami omzalo uthi dance 8 years bowukhamba naye ebusuku naniye ngenza u10 I think also for me that's why vele azange vele akekho ngimnikeze imali ukuthi athenge ubeer that day because utata omkhulu wami umdala lo muntu futhi utshwala nje bokuyinto ijeki ubengalithandi nje bethi nidle ijeki la zonke lezo zinto awushaka Thumbad may he so rest in peace now sorry ukungena emlomeni now that sesiyayivala mna on my side from uviwa kwaSigudu I think after tears lena ke notshwala sekuyathwani
ningayenda for umuntu obokuhleli eyigroovist nangakhambi niyenda noba kulayi as long as kuthiwe khona umncwabo so wathi wena banakuphela umncwabo nje after 2 years ingathi umncwabo ngoba usapheli nje neservice awusayiva so ulinze uba mawusuphele because uphuthuma le after 2 years I don't think kufanele sikhambe siyenda noba kulayi angikuzwa kahle mina ngikuzwa kuhle and I think masivala nje ukuthi angicabanga ukuthi inhlonipho kumele ukuthi ibe khona ubuntu. I think ngisayithanda indaba emakhaya basanabo ubuntu ukuthi umuntu mayishonile kodwa manje abokasi normally uthola ukuthi istrada sonke umunye nangukhalisa music lapha umunye kodwa ke masiyekeni jabula ntombi kaGamethe uzala inxelo uzala isaziphelelo uzala umoto gama limnando ngaliphinda kabili moto hayi siyabonga ngiyangithanda ngiyabonga ekhaya ngikungcono ekhaya sibonge